Мен де мына паспортлар просроченный еді, мына қазір паспортларын ясаттым. Қазір тегінден виза жіберге тиішлер менде, нәрселер шында жіберге тиішлер бізге. Неміслер қаршысында Рамштайн жырларын жырлап шығыш жасамыз, татарлар қаршысына шығыш жасамыз. Мына бұл флешкада 4 мегабайт, мында миллионлаған жыр компьютерсінде аламыз. Bir abisi kildi de, ayta tak давайте. Aysin salavat beyhan bu güzelim. Ayna beni de düşürürüz, beni de düşürürüz. Sili de. Bu sileğinden ben telefonla tutuşturdum da dedim adam davay abi sile. Yunaşlay biz aralaştık da ben indim bunu Instagram'a attıqırga buldum indi. Aytam klip kattık men indim. Men aytam ssenariy yazılgan bu klipta düşürüp bulmayız yine. Aytam nu internet'ka bulsa da tıqabız indi. Hem indi buna İhtibar ettim Instagram'da benim en көп like жиған şuşu evi buldu. Komentaryalar bir көп bu evini düşür klipka bu evini klipka düşürdü benden. Şöyle dedim şundan bu evini düşürgen gerek. Bardım olu oğulga, Karamalı yılga oğulda Tesliye diyen evi. Yetkar degan abi ilerine barıp tanışıp alar bilen anlattım aytam sizni klipta düşüresim kile все biz rizade любой klip davay düşeriz dedi. Hem bir ssenariy uylap taptık da indi bizden bir maturguna jır, әлі бүгін де бұл жырны жырlayacakmız. Şul klipka, şul jırga klip düşürge bulduk naşı evi bilen indi. Gün ben indi naşı evi obrazında yasalgan klip olacak. Eni jırın biz tiz yasadık. Biz indi onu Teşekkür olmamışlık olup çıktı. Evet, tiz yasadık da indi güzelimnin tuğan gününe ölgürür için onun 28'i tuğan günü 22'sine onun tuğan gününe televizorda çıksın için deyip onu tiz montajladık. Бұл жеріне көбісі көп телекомпаниялар сұрады түрлі шәһәрлерден құттаулар берелер бетінде. Әне деген жырға бірер выступление yok mu dediler? Аны жыры бар, а видеосы yok бетінде. Шуңа күрә біз тезірек, пока спрос бар, шушы жырға тезірек түсірге болдық ханымды. Бик оңышлы. Benim ulaşımşa o vakitteki jırlar, onlar bik yokşı jırlar. Bugünkü gündeki jırlarını onu indi şuluk 60 yıldan şey yıl değil, bir 50 yıldan sonra şunday sorağı bergen mümkün işi gerek. Bu vakitteki jırlar. Anası bit eski jırlarını hazırki günde de kiri jırlarını перепевать ederler. Hem көп jırlar bik popülerlaşa başladı. Onu ne işin перепевать ederler çünkü o vakitteki jırlar popüler. Şuna göre peripevать. Senin jırlarını da peripevать etseler, demek senin de jırların popüler. Tige Salavat Zakiyevичтің жырларын Ришат Фазли Ахметов жырлы бейді. Угадай мелодияда. Кімнің жыры бүтін сөз? Салават Фатхаддинов. Айтам Ришат Фазли Ахметов. Айтам мен де қияланып бір қашан менің жырларымдан ашылай перепевать еттерлер деп.